Bữa ọt miên thì khiêm được kết chẳng đai khiêm thời rồi là cục nhôm cả cây chặt nhôm rũ anh thơ cái tam cây từ ọt cây váy xài phơ chọn xài phơ bây giờ một rồi cây tích cây thơ bao cường ngọt từ vĩnh mình ai ơi biết chỉ vật muốn nâng lượng của bộ mày từ ta mà nè bạn làm rồi giờ mà chơi mình cứ xa nhau phát khăn ba nhưng có chơi mà nhưng chơi có bộ nâng tay tờ hay tờ riêng phát khăn lời cả mà nhưng rồi được lượng luôn In April 1975, the Khmer Rouge invaded Phnom Penh. Over the next 3.5 years, an estimated 2 to 3 million innocent Cambodians were murdered, as Pol Pot's regime attempted to create an agrarian communist society not seen since the Dark Ages. A whole section of the population was completely wiped out in one of the most brutal episodes of genocide the world has ever seen. Still in a state of recovery 30 years later, 1 in 3 of Cambodia's 15 million people are living on less than 50 cents a day, making Cambodia an easy target to an influx of individuals wanting to exploit its natural resources. At the beginning of the 90s, when Cambodia opened its door to the world again, then obviously it was a broken country without law and order, and it was a very easy place for anybody who wanted to come to Cambodia and to do whatever they wanted to do.
during the 80s, when Thailand and the Philippines started to work on this issue and started to fight pedophilia, then, you know, then the pedophiles have to find a new place, and Cambodia was there. In 2003, Thierry Darnadet set up Action pour les Enfants, an organisation aimed at targeting Western paedophiles operating in Cambodia. First of all, you have to understand that the police here and the officials, people at large, don't have any concept about what is pedophilia. There is not even a word in Khmer to explain, to define what is pedophilia. I believe that at first people here don't see a foreigner playing with a child sexually as a big crime, so that was the situation years back. But over the years, with the work we do, people do understand what is a pedophile, what is the essence of a pedophile, and they take the problem more seriously. Before that, you know, sexual abuse was not something very important to Cambodia. Together, the NGOs and the national police have begun to make major inroads in combating Western paedophiles operating in Cambodia. However, Western men only account for 10% of the problem. The majority of the demand for underage girls in Cambodia is fueled by Cambodians themselves. Likido have their headquarters in Phnom Penh. They focus on improving and protecting human rights and the rule of law in Cambodia. Most women here accept the husband go to see a prostitute, you know. They prefer that the husband go to see prostitute than having an affair with another girlfriend. So there are a lot of demand. The man from married man, the man from single man, from older man, and also the region. Most of the region country here, when they come to Cambodia for business or for tourists, etc., they can go to see a prostitute. It's a big business. Nè đây chào bọc nhôm nâng cái score là nè chụp tay nhôm tê tha vô từ rồi tôi cái tiêu nơi thay mà khai prang con từ lẽ mà nhôm đã bàn vì thu thia đà là bên mình bên thu thia chứ phải tự tranh báo kê về cái chậm nhôm nhôm sai là cái chui cái kiện chui nhôm này mình lại đang ao lui cho từ cái một tia đây cái tha nhôm nhôm cái tay nhảy cái trong phơi cái ba này là bây giờ prong cái chập nhôm là không tập nó mình đang thơm mình rồi nè nè dân san san này các mình phải bông tiền mặt pan đơn cá bây giờ rồi cơ sa mặt pan đơn nào vợ chết cái thưa mày tha cái tóc luôn nhôm này hà mà nơi này tay nhôm nữa không mà nhôm phơi chân rồi xi một bò đó. We have a code of
behavior for women. The Cambodian call that law, Chbap Srei. Law for women is not a real law because it's never adopted by the National Assembly and never ratified by our king or the head of the state. But it's become a code of behavior for women. So the mother tells the daughter and the daughter will tell her own daughter. And in the past it was taught at the school. So it says that women are not equal to men. So it's really discriminating women and say that men are like gold. Even men did something wrong, you can wash and it's clean again. But women are like a piece of white cloth. So if women did something wrong, it will be dirty for the whole of their life. The Constitution of Cambodia recognizes equal right for women and men in front of the law. But in practice, you see, in every country, we have custom, we have tradition, and also this make some gender equality not really realistic. Nhưng phép bao giờ bảo nhóm ở mùa song xa đó kê ban phép bao giờ một bao nhóm hai tư cái bảo bao nhóm trao tới ban nhóm rật với cả trong mà đây mình ta đón thứ mấy bạch trô bê đái mà miền bê khác mà luôn ai này mình cô nào thuê trong mình ta tụi bây giờ trong bộ hỏi ở phép bao giờ yêu mau với con mình ai tê rồi đây. This is also the tradition that the parents to be able to find a husband for the girl, so the girl should be virgin. If the girl lost her virginity, it's difficult for the parent to find a husband for the girl. Phó, phụ pro tha tra ca phê bồ sẵn, nhưng mặt đông nè. Ấy, cái tha, ca nhầm ơn. Cái tha bé nói nhưng cái tha không biết này ấy đấy hay đọc bé nhưng mà đại đang hướng chân chân đọc bé hát cô nhóm đai luôn nhóm đây cô na ông luôn là thằng năng sao họ tìm chóc cái bọc bong cho bàn tay cô nhưng mà đang thà kê nó thơ ca hiện chân chân đây thôi mà đá nhóm lạnh cái kia chỉ mỗi kế nhưng thơ ca từ chặt kê ở từ kê miên chất ở đặt nhóm rồi cô lạnh nhóm khăn phát ba nó tra ca vậy xem bàn tay po kê bánh kẹo cắt trắng ai là cái bàn luôn phải bò sọt nhom hết cái bọt bong nhom chào hai nhom ngon hai đây còn trắng យើងគិតថាធម្មតាពេលនេះខ្មែរយើងភាពបរិសុទ្ធគឺជាភាពមួយដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពេលហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទី1ជឿត្រូវតែចំណាយលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីចង់បានអាភាពអស្ចារ្យហ្នឹងឯង នៅស្រុកខ្មែរយើងវាតែងតែលឺសូរថាពាក្យថាទិញព្រំចារីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទិញស្រីកមុំខ្ញុំមកដេកហ្នឹងដោយសារវាស្រីកមុំធ្វើ
លើចាស់បុរាណគេថាទិញស្រីមកដេកជាមួយនឹងធ្វើឲ្យសាច់ចាំអាយុវែងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចជាខាងខ្ញុំស្ដាប់បានមួយចំនួននេះពាក់ព័ន្ធទិញព្រមចារីហ្នឹងដូចជាមានលក្ខណៈមួយវាអាកំបាំងណាបាទព្រោះកាលហ្នឹងដោយសារមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីស្ត្រីមេខ្យល់ម្នាក់បាននាំស្ត្រីកមុំនោះហើយក៏មានសន្យាថាស្ត្រីនោះមានភាពបរិសុទ្ធបាទហើយអាការប្រើយកស្ត្រីបរិសុទ្ធមកដេកជាមួយនឹងធ្វើឲ្យវាទីមួយថាឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយធ្វើឲ្យសាច់យើងស្អាតសាច់ចាំដោយសារយើងជញ្ជក់នៅទឹកកាមរបស់ស្ត្រីយកមកដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់យើងចាំណាសាច់ស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាខ្ញុំពិតជានៅក្មេងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតដូចអ្វីដែលគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅក្មេងយកស្រីកមុំមកដេកពិតជានៅក្មេងមែន Local NGO AFSIT aim to rehabilitate and care for victims of the sex trade in Cambodia. The men they believe that if they have sex with the younger virginity, it make them like white skin, good luck, long life, younger, and right now it's like sometimes like the kind of the medicine for the protection HIV/AIDS. So right now, you know, every day younger and younger girl to make sure that they have virginity, to make sure that they never have sex. It's groundless. It's based for nothing, but it's belief. They believe. So when they believe like that, they are willing to buy a virgin. And there are a lot of traffic on that. គ្រួសារខ្ញុំក្រណាស់ពួកអីកាលពីមុនគ្រាន់បើតែពុកខ្ញុំគាត់ឈឺតែពេលឈឺទៅក៏ចាប់ដើមលក់ដីលក់អីចឹងទៅអត់ទៅមីងនឹងគាត់ទៅស្រុកទៅគាត់ថាឲ្យកូនទៅពេញទៅកាត់ដេរមួយគេដល់ពេលមានកាត់ដេរអីយកខ្ញុំមកលក់ហើយដល់ពេលចឹងទៅមីងខ្ញុំគាត់ក៏យកខ្ញុំទៅនៅផ្ទះមួយនោះថាងទៅផ្ទះមួយនោះគេឲ្យលុយច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំទៅនៅទៅបានហើយឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់មកក៏គេបិទបន្ទប់ហ្នឹងចាប់ខ្ញុំចូលបន្ទប់ហ្នឹងចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំចេញទេអត់ឲ្យខ្ញុំចេញហើយក៏គាត់ចាប់ដើមធ្វើបាបខ្ញុំពេលខ្ញុំអត់ព្រមគាត់ស្លុតខ្ញុំថាបើសិនខ្ញុំអត់ព្រមយ៉ាត់គាត់សម្លាប់ចោលពួកអីមីងយកលុយគាត់អស់កណោហើយទៅចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងខ្លួនថាមីងខ្ញុំយកខ្ញុំទៅលក់កាលនោះខ្ញុំទិញអស់តម្លៃ$400ហើយគេក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃឈ្មោះក្តារម្នាក់បានណែនាំខ្ញុំទៅឲ្យជួបនារីម្នាក់ប្រហែលជាអាយុ16ឆ្នាំហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំមើលទៅឃើញរូបសម្បត្តិរបស់នាងស្អាតហើយធ្វើខ្ញុំមានចំណង់ខាងផ្លូវភេទហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានចរចាជាមួយនឹងឈ្មោះកដាលក្នុងតម្លៃ$800ហើយពេលដែលខ្ញុំចរចារួចគេក៏បានយល់ព្រមហើយក៏ខ្ញុំក៏បាននាំនាងទៅដេកនៅតាមខេត្តរយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍គេលក់ឲ្យខ្ញុំមិនដឹងតម្លៃប៉ុន្មានប៉ុន្តែគាត់ថាគេឲ្យខ្ញុំនៅមួយគេហ្នឹងរយៈពេលមួយអាទិត្យឲ្យខ្ញុំចេញក្រៅបន្ទប់ទេអត់ឲ្យធ្វើអីទាំងអស់ឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់រហូតដល់ខ្ញុំនឹងដេកមួយគេអីមួយគេពេលតែគេមុនដំបូងស្ត្រីមានដូចថាបើនិយាយទៅយើងមានអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែគ្នាធ្ងោថាមានការជិះចាប់ទៅត្រង់ទ្វារមាសខ្ញុំចេះថាយំមិនក៏គាត់នៅតែចង់បានខ្លួនខ្ញុំជាច្រើនខែនៅរយៈពេល5ខែដើម្បីយកលុយទៅទិញទៅលើទៅទិញស្ត្រីព្រមចារីរបស់ស្ត្រី Right now, I have the problem of the virus, HIV/AIDS. So men now, they are scared of getting that virus, and they know that now you can go to a plastic surgery to get a false virgin. So they ask a very young girl now, saying that if they take a girl of 12 years old or 13 years old, maybe they'll get a real virgin. So they are willing to pay a big amount of money for Cambodian.
Sometimes they pay 700, minimum 700, sometimes more than 1,000. So you have a traffic of that. The intermediary go to the countryside, try to find a real virgin, brought, sell to the Asian man. So he take her for 1 week, for 1 month, and after sell her to a brothel. We have some case of that. Of 14 years old, sold at the age of 13, and then after sold to a brothel. And then it's finished their life, because most have HIV/AIDS, and there is no future for them. The demand for virgin girls is the driving force behind child trafficking in Cambodia. Young girls are smuggled into and out of Cambodia daily, a problem made easier by the lack of infrastructure and the inadequacy of the local police force. Girls in remote rural areas are particularly vulnerable. It's often a relative who is the principal offender, befriending the family to take a young daughter to find work, only selling them on to middlemen, where they are then moved elsewhere within Cambodia, or cross-border into other countries, predominantly Thailand. The girls lucky enough to be rescued in Thailand are treated as illegal immigrants and sent to jail. And for the few that return home, the trauma doesn't end there. Destiny Rescue is a shelter in Kompong Cham for female victims of abuse and trafficking. There are girls here that I cannot mention because our protection here is extremely important. There are things that are happening in Cambodia where we need ultimate protection for the girls. Otherwise, we may find a gun at us, pointed at us. We may find that the family is harmed. And so we just have to remain tight-lipped and silent. One of the girls here, for example, was brutally raped. When she came to me, she still had rope marks around her neck, around her wrists. Her stomach was in pain because the perpetrator had jumped up and down on it trying to kill her. Now the whole village is up in arms and wants to kill her because it brings the shame to the community. Many of the girls here, their families exist on less than $2 a day, and that's not a lot of money. If we send a girl to a home that's subsistence in that sense,
you can guess what's going to happen to the girl. She's a commodity still. And I'm not saying that for everybody, but a girl can be seen as a commodity. She has a way of earning income that's not necessarily a healthy way. ចាខ្ញុំបានជាខ្វះជីវភាពពាក់លុយគេបានខ្ញុំលក់កូនស្រីឲ្យទៅគេ300ខ្ញុំពិបាកពេលតខ្វល់ប្តីខ្ញុំអត់ជួយចិញ្ចឹមទេដល់ហើយតែខ្ញុំយកកូនដាច់ចិត្តយកកូនទៅលក់ឲ្យគេបាន200 The transaction between the new owner of the child and the broker has hidden problems. The money the owner pays for a girl becomes a debt that she then owes that person. This is the reason why nearly all sex workers in Cambodia start working with a debt over their head. ជួបទៅនៅហាងផ្ទះយ៉ានៅជាមួយគេឥឡូវនៅខ្វះលុយគេហ្នឹងចាពេលរយៈ1ឆ្នាំបានគេថាឲ្យរួចលុយ300ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំគិតគូរទៅយកកូនវិញខ្ញុំណិតកូនណាស្រឡាញ់ប្រាប់នៅមួយគ្នា ខ្ញុំសុំ5ផ្ញើម៉ែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំតខ្វល់អញ្ចឹងខ្ញុំលក់ឲ្យបើគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងគេមិនបាច់ចាំលក់កូនទេកុំធ្វើដូចខ្ញុំ The tragedy is, once a girl has lost her virginity, she has lost some of her value as a woman and potential bride. That is one of the main reasons why these girls, who are nearly always powerless when their virginity is taken, end up in prostitution. If they choose to sleep with a guy, that's somewhat different to somebody that's been grabbed round the throat, arms tied up, exploited in incredibly horrific ways, totally beyond their wildest dreams or imaginings or desires or wants. I can't in all honesty say to that girl, you are no longer a virgin. គាត់មានប្អូនស្រីឬកូនស្រីក៏មិនដែរគិតចឹងគាត់គិតតែចង់បានលោកម្ពៀនលើរូបស្រីចឹងជាចំពោះស្ត្រីហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំគេងជាមួយនឹងបើនិយាយទៅដូចជាស្ត្រីដូចជាមិនមានអីប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅវាហាក់ដូចជាមានភាពសោកស្ដាយដែរចំពោះភាពបរិសុទ្ធដែលគ្នាទឹកនេះគឺសម្រាប់បើនិយាយប្រពៃណីខ្មែរគឺសម្រាប់តែសម្រាប់ប្តីណាប្តីរបស់គាត់វិញខ្ញុំស្អប់គាត់ ចាបើសិនជាខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំស្អប់គាត់រហូតប្រឈមមុខជាច្រើនដូចជាជួនកាលទៅអាចធ្វើឲ្យនាងពិបាកនៅពេលដែលនាងជួនកាលអាចឈានទៅដល់ស្ត្រីខារ៉ាអូខេស្ត្រីបំរើម៉ាស្សាហើយនឹងឈានទៅឲ្យនាងលក់ខ្លួន Prostitution is ingrained in Khmer culture, and it encompasses practically all of Cambodia's service and entertainment industry. Much of this can be seen as indirect prostitution, where a front is created, often to avoid problems with the law. Indirect prostitution can be seen most commonly in karaoke, massage, and beer selling establishments. Girls working in brothels account for just 30% of the sex industry in Cambodia. Although figures vary wildly, of the approximate 100,000 prostitutes in Cambodia, there are at least twice as many girls working as indirect sex workers.
មើលខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំគិតថាក្នុងខ្លួនខ្ញុំដូចគ្មានម្លៃដូចជាសត្វត្រីដែលគេហើហើយគេតថ្លៃបុរសដែលបានគេមួយខ្ញុំប្រហែលជាទង700នាក់ខ្ញុំធ្វើការបានមួយឆ្នាំជាងពេលខ្ញុំលក់អស់ស្ទីនផែន2ខែខ្ញុំចូលធ្វើការបានមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំគិតថារហងៃខ្ញុំមិនដែលងាប់ថាអាសាងាប់ចាស់ងាប់ទេគឺអេត 100%ព្រមចារ៉ៃខ្ញុំគេសុំទិញខ្ញុំ$1000ខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទុកឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែទីបំផុតសុបីប្តីសុបីពីណាក៏អត់បានព្រមចារ៉ៃរបស់ខ្ញុំដែរមានមនុស្សម្នាក់នេះគេបោកប្រាស់មិនចង់ធ្វើការអញ្ចឹងមកពីធម្មតាយើងជាភាពយើងពីពិបាកបើសិនយើងជាកូនអ្នកមានមិនតែកូនអ្នកមានទេយើងជាកូនអ្នកដែលគ្រាន់បើមួយមិនធ្វើការចេះបានចេះតែការចេះវាមិនថ្លៃខ្លួនសម្រាប់ជើងទេគេអោបព្រឹកលូកលាន់យើងមិនសុបាយចិត្តទេបងញៀនពិបាកចិត្តតែមិនដឹងធ្វើម៉េចគេជាភ្ញៀវយើងជាស្រីការមានន័យជាស្រីការ៉ាអូខេមួយខ្ញុំចេះធ្វើការចេះគិតពីអនាគតជីវិតរបស់ខ្ញុំជាង100នាក់មានតែខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងចោលគ្នាដូចថាខូចចិត្តមួយសង្សារអីពុកដៃគ្នាអត់ដល់គ្នាចេះរត់មកធ្វើការទៅបានលុយផ្ញើយកទៅឲ្យពុកដៃចាយណាពេលតែគេមកម៉ាសាឬធ្វើសេសវិសប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាអ្នកណាគេស្ម័គ្រចិត្តដូចថាគ្នាអត់ខ្លាំងការហ្នឹងមកសាំជាងហើយអង្គុយទឹកហាភ្ញៀវប៉ុណ្ណឹងហើយយូរទៅម្ដងទៅមើលភ្ញៀវវាអ្នកខ្លះគេឲ្យ20រៀលឲ្យ30រៀលតាមតម្លៃយើងហើយទៅម្ដង2ដងក៏គេមិនដែលធ្វើបោកខ្ញុំផងក៏គេចូលការគេនិតផងក៏យើងស្មីគាត់ដឹងមកមិនដឹងឡើយគាត់មានថាអីខ្ញុំគាត់ថាយើងក្រធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដឹងជួយកូននឹង
In the service industry, beer girls earn a minimal wage by promoting and selling both local and multinational brands of beer throughout Cambodia. Ban lôi mau chẳng tới còn đo xài tia xài tức xài phơi ngoài kề nhom mặt miền trời rồi ban chun cá khai khá lụa ban chun cá khai khá lụa ban chẳng nhom trời tới. Care International in Phnom Penh worked closely with Cambodia Brewery Limited and Heineken distributor Atwood in promoting the rights of beer girls in Cambodia. What we want is to have salary-based women, because if they don't have a basic salary, they have to sell more beer, and they have to sacrifice even their body to sell more beer to get a more income. All those beer promoters face abuse or harassment in the workplace every night. Among the women that we interviewed, more than 600 women, 50% of them said that they experienced rape 1 or 2 times working as beer promoter, and 10% of them said that they experienced rape more than 10 times. When we start Licado on 92, we received very few cases of rape. But now more and more they come to us, and we notice that there are problem of gang rape, because, and in Khmer we said that rumlo bok here. Bok is mean that additional. Chọc màu chứ vì từng quy lên tam bằng lô từ chuột sang xa y viên á, đọc nên mình chuột ta chuột anh xây steel nè lên krương nhiên này đọc bên nó mới chạm cái thằng này là chi mà tô máu khi việc buông giảm nét với vô tờ bầu đây việc hát bay đôi chi buông miên đại mà đòn mình hát bay cứ mình đại miền mỏng còn tay không bong tôi bong thôm ní vì miền còn tay với ấp đai vào bớt bao mưa hùng lột là thế đi. I could relay an absolutely horrific case here of a 16-year-old girl that lost her life after being gang raped. Most of the case that we have, they have protection because the parents are high-ranking, or the parents have money. Here you have the power, economic power is also very important, because with money you can buy the freedom. Cambodia has one of the highest levels of corruption in the world. And with gang rape spiralling out of control, there is little or no protection for sex workers who are falling victim on an ever-increasing basis. Không một ngày như một nhiều ba mình nè, không mình nè đến cái giờ tới cái bột thêm tiền. Tất lối tam bậy vậy lên này chà,แต่มันยุบนึงหัวบ้านนั่งcái bộtอย่างngọt tiền. Mà là sai để chương vô mà hay về thử vòng
ឲ្យតែម្នាក់ចឹងចោលគ្នាតែមកតែ4នាក់ចឹងមក4នាក់ហ្នឹង3នាក់គេបានតែគេចឹងវាត្រូវមានពើសាខ្លះព្រួយបើមិនធ្វើចឹងទេមនុស្សស្រីហ្នឹងវាអត់ខ្លាចយើងទេចឹងវាដើរចេញយើងចោលយើងបាត់ទៅយើងមិនខាត់លុយទេ Last 3 months, 4 months, we make a research about the gang rape. It's increased a lot. It's increased a lot right now. ពេលថាស្រីហ្នឹងយើងវាយើងហើយមួយចឹងពួកម៉ាក់យើងហើយមួយចឹងវារឹងរូសមួយយើងវាអត់ព្រមដេកមួយយើងទៀតទេអញ្ចឹងយើងក៏មានអំពើហិង្សាបាយវាគម្រាមថាឥឡូវត្រូវដេកគ្រប់គ្នាព្រមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងត្រូវនឹងខ្ញុំបាយចឹងហើយអត់ឲ្យលុយជីមតូបដល់អត់ឲ្យលុយនេះទៀត We have researched 32% of the prostitutes in Phnom Penh. They have been raped every day. 32% of them. They have been raped more than 10 men per night. ការគេយកទៅបូកភេកប្រាំងចំនួន50នាក់ចាក្នុងមួយយប់ហ្នឹងប៉ុន្តែស្លាប់3ដងប៉ុន្តែវាយកបូកនៅក្នុងចកាហើយបានវាយកទៅវាខ្សែទៀតធ្វើនៅក្នុងផុកហ្នឹងពេលធ្វើអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដូចនិយាយថាខ្ញុំខ្សោយតែពេលខ្ញុំខ្សោយអញ្ចឹងទៅស្រាប់ខ្ញុំដូចឆ្លឈាមមួយទីវាខ្យល់ធំនោះពេលហើយអ្នកស្រុកក៏វាធ្វើយើងហើយវាហើយប៉ុន្តែវាថាវាធ្វើអាក្រក់ហើយចឹងតែឈាមដល់ឈាមហូរដល់ពេលខ្ញុំរយៈពេលវាថាធ្វើតថ្ងៃងាប់បើងាប់ហើយវាអូសនឹងតម្លាក់ទឹកនឹងពេលហើយខ្ញុំឆ្លឈាមមែនទេណាខ្ញុំទៅជាមួយខ្ញុំការគេវាយខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំស៊ីក្រែមគេដល់ពេលខ្ញុំអត់ស៊ីវាវាយខ្ញុំបាក់ថ្មិញហើយក្បាលខ្ញុំមកកាភ្លើងទៀតស្ទាវហើយបោកខ្ញុំ8នាក់បោករហូតមួយថ្ងៃ5នាក់6នាក់រហូតរងថ្ងៃយកហ្នឹងសិជនជាតិខ្មែរអត់សូវមានបរទេសទេ The sudden increase in levels of gang rape in Cambodia has become a major concern for local NGOs. They have begun to research the reasons why more and more young men are committing this crime and have unearthed alarming results. When you interview the offender, the perpetrator, why you did something like that? So most of the response, because we saw a film. Pornographic film. When we interview them, why you rape the girl? Because they just have been see the film, watching the TV. And we would like to experiment. We would like to do what they did in the film. And then after when they come back, they just rape the children on the road. Pornography here is probably more easily obtainable than in Australia, where I come from. It's freely available here, and they sit and watch it. Some people will say that it does nothing statistically, but I guess that we have to face a reality that, in truth, to watch a video that promotes a woman as a piece of meat to be used in any angle, position and way that we want has some effect on the mind of a young guy, hormone-driven and looking for something to do with no money and wanting to exert his power. លោកលើកុមារអញ្ចឹងដល់មូលហេតុអីដែលសារខ្សែភាពយន្តរឿងស៊ីងហ្នឹងចូលមកហៅចូលមកប្រទេសយើងច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែកូនក្មេងមិនទាន់នឹងអាយុពី10ឆ្នាំឬក៏មិនទាន់ពេញវ័យហ្នឹងក៏វាចង់សាររឿងផ្លូវភេទហ្នឹងដែរពីព្រោះអីវាដូចគេហៅចូលមកហ្មងអាពីវប្បធម៌ស៊ីកអីហ្នឹងរឿងកូនស៊ីកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈួតក្មេងឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះដែលអង្គុយមើលគឺធ្វើរូបភាពតាមរឿងសាច់យកមើលអញ្ចឹងហើយពេលណាតែពេលពួកវាផឹកស៊ីអីទៅមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងពួកចង់យកស្រីយកដេកអញ្ចឹងទៅគឺយកធ្វើរូបភាពតាមរឿងសាច់ខំចេះបខំចោះភ្ញៀវប្រុសចេះតែមានហើយថាវាមើលរឿងមើលអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងធ្វើដូចក្នុងរឿងតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើទៅរួចព្រោះអីខ្ញុំជាស្រីធម្មតាខ្ញុំជាស្រីនេះមិនមែនដូចស្រីក្នុងរឿងទេ
ពេលដែលខ្ញុំមើលអារឿងសិចហ្នឹងឬជាការ៉ាអូខេសិចមួយទៀតនៅក្នុងការ៉ាអូខេខ្ញុំឃើញជាថាមានមនុស្ស2នាក់ស្រីមួយអញ្ចឹង2នាក់អញ្ចឹងគេបូកតែមួយហើយចំពោះខ្ញុំទៅតែមានអារម្មណ៍រំភើបតែមានអារម្មណ៍ចង់អញ្ចឹងទេខ្ញុំតែទៅសួរពូម៉ាក់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាបាទពេលយើងមើលអារឿងហ្នឹងទៅស្រីតែមួយខ្ញុំឃើញមានដល់ប្រុសដល់5ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាចុះលោកអញយកទៅដេកធ្វើចឹងដែរវាមិនដែរវាមិនយើងអាចដឹងយើងចង់ដឹងអាហ្នឹងថាយើងចង់ឃើញចង់លឺចង់ស្គាល់ទៀត How can we stamp it out? We've got to change the nature, I guess, of the hearts of the guys that want to do it. If I think that the perpetrator know that if they are arrested and they can face a very strong, sentence, they go to jail and then will not get away from that, maybe people will think before they commit some crime. រំលោភលើភេទគឺសំខាន់ឲ្យតែវាផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់មនុស្សស្រីគឺមនុស្សស្រីប្តឹងមកគឺមានបទល្មើសដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាទោះបីនារីនោះឯងជានារីបម្រើផ្លូវភេទក៏ដោយឲ្យតែមានពាក្យថារំលោភហើយគឺមានទោសដូចគ្នាចាខ្ញុំអត់សូវចាក់លើប៉ូលីសឯណាមួយតែបើសិនជាខ្ញុំហ៊ានតែប្រាប់ប៉ូលីសទៅវាស្គាល់មុខតែប៉ូលីសចាប់វាទៅវាចេញមកវាធ្វើបាបខ្ញុំតែម្ល៉េះហើយព្រោះខ្ញុំអត់សូវហ៊ានប្រាប់ប៉ូលីសទៀតហើយវាគុំយើង The police think that the prostitute they don't have right. So when the girl go to the police to complain that I have been raped last night with the man, and they say that you are a prostitute, you cannot complain. It's your problem. You don't have right. The relationship between the police and sex workers in Cambodia is notoriously bad. As well as being frequent clients, the police also take daily bribes to allow the girls to work. អង្គរៈហើយនឹងប៉ូលីសនោះគេយកទៅដេកទេប៉ុន្តែវាថាគេវាយយើងដូចថាឲ្យស៊ីប្រាប់ស៊ីហ្នឹងតែយើងមិនចាស់ហ្នឹង ហើយខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយកលុយយើងថាអត់អញ្ចឹងនៅដាក់ម៉ូតូចោលហ្នឹងក៏យើងឲ្យលុយដល់ទៅបើយើងអត់ឲ្យលុយដាក់ម៉ូតូនៅហ្នឹងយើងគ្មានពេលរកស៊ីទេយកលុយរហូតតែពេលមេឃភ្លៀងក៏មកមិនមេឃភ្លៀងក៏មក chưa đấy rồi mang vô lôi vào bông ai đạn to là một cắt ai rồi rồi băng xe máu say vào hồ nó nâng cọt lật lên hay cả mấy cọt lên sao cái ba lên sao vô chúng ta lại ra khơi vào trong ngọt đấy cái thanh cá chim người xem nó khi cha của bà em chăng là khi người thổi em chăng thôi chim người thổi với sủa chiên trong xa này cột lõ tại đập bên nhung đôi viên là việc tha cái tha nhung ở toàn ở cam rồi ấy mai anh sắp tới khuyên nào bà đai nhung. There is a steep depreciation in value for the victims of Cambodia's sex industry. A man might pay between $400 and $1,200 for the first encounter with a virgin girl. For the next few weeks, clients will pay about $40 to $60 for a girl who has recently lost her virginity. After just a month, the price begins to drop dramatically. Brothel workers, most of whom have been raped, sold, and at one time or another forced into prostitution, charge just $1 or $2 for sex. These figures explicitly indicate how a victim is dehumanized
to become a valuable commodity, which brings huge profits, but is quickly used up, requiring replacement. It indicates why the trafficking in human beings is so enticing and profitable, but it also shows the terrible tragedy it causes to both women and children. Về để nhập viên mê rộng đi nhóm cái vô nhóm từ lụ tại đâu rồi lôi rồi cạnh từ tu phiêu nhóm mình được hoàn tha miền mê rộng chắc thế nhóm cái vô nhóm từ lụ nó cái vật không nhóm châu phiêu ở nhóm rồi lôi và về được nhóm rồi cái vai cái đam trong tư hay theo mấy thế bờ cái vô tới đó lại bờ mình rồi cái vai nhóm từ tu phiêu tới. Cambodia has one of the highest rates of HIV in Southeast Asia. Some estimates indicate that up to 50% of Cambodia's sex workers are HIV positive. Rồi thà về nhung châu mà chẳng sẽ thấy cái tơ ác hay nơi này mình xử lý chỉ có nhung khỏi vậy mình châu mà nơi tay môn nhưng mà đăng này. Cà phê phải nhung nơi khmến cái thà nhung mình được smart tha cái thôi chắc chụp buộc trong cái nó khơi cho con cái ớt đào anh này cái đâu đôi chia mà đâu ớt xol thì chắc bạn nhung ai chạy bao cái vô nhung từ lúc bán. Somali Mam, director of AFSIP, has her own story. At the age of 15, she was sold to a brothel and raped. She was a sex worker for many years, where she was repeatedly abused and trafficked. Finally, after years of turmoil, she escaped and founded a non-governmental organization that helps women in crisis all over Cambodia. Đã hay ban kia giờ nhưng từ chua chiên đã bây giờ từ chua tới nhưng đang đập tục chân tới nhưng mình bố nhưng cất khâu nhưng họ từ sầm lạp luôn sầm lạp ấy đậpไปhết ban ở Ang Cao với xịt bong Somali quạt nai nom nhom quạt ao nhưng thả xa luôn ao nhưng thả xa luôn thả sầm ạt luôn nằm bay dương luôn nơi đập bay chia ba người nên về tha viêm chia ba chia để tha ban năm bị dễ chỉ vật nhưng ban du ban ao với xịt nâng chui nai nom nhưng tới ban nhưng phư vang từ. You know, I'm Cambodian. I'm very proud to be Cambodian. Even I have been raped, even I have been sold in the brothel, but I'm proud to be Cambodian. And I try to help my country. Cambodia, everyone knows that it's still corrupted. For sure it's poor, but some of the countries like Laos, they are poor too, but they don't have the problem like us. I hope in the future we can stand together. We should educate men how to respect women, because if we respect each other, we have dignity. And I know that all the women need dignity. And one thing, no demands, no prostitute. No prostitute, no trafficking. No trafficking, no violence. So, first of all, we should work with the demand. We have a network in Cambodia that's growing more powerful, and as people link in, we are making a statement that we do not tolerate rape, we do not tolerate violence, we do not tolerate the fact that these girls are seen as commodities. All over Cambodia, NGOs and charitable organisations continue to provide assistance and help to girls in crisis. But until the roots of the problems are fixed, more and more of these shelters are going to be needed. For every single girl that has been saved by an NGO, hundreds more are systematically raped and tortured. We have to hope, otherwise we cannot continue to work,
because already one step the government acknowledged the problem, and the Ministry of Women Affairs has the will to do something, but it's the same. We lack of human resources, we lack of financial resources. So the NGO are very active on that, but you know the NGO also have lesser resources than the government. But we push. So we have hope. Otherwise, we cannot continue our work. It's a big challenge. It's a long way to do. But we continue to fight. And we hope that one day we can have a good result.